Avha ndi musi tshi khou pembelelwa u itiwa ha ḓivhazwakale. Dzi intern idzi dza madokotela vha fuina-sumbe vho vha tshipida tsha matshudeni a furathi vhe vha ḓi nwalisela degree ya zwa mishonga kana u ita miaro afha yunivesithi iyi nga ṅwaha wa 2016. Tshigwada itshi ndi tshe nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahoḽa vha ita muano vha mbo ḓi thoma u shuma zwibadela zwo yaho nga u fhambana zwenezwo nga ṅwedzi wonoyo. Khavho ndi dokotela Decent Mkhombo we a vha na miṅwaha ya 15 tshifhingani tsha musi a tshi ḓi nwalisa. We were the guinea pigs. We were unsure, we were uncertain, but they did us well. There were some hurdles along the way, there was some turbulence, there were some bumps, but we made it through. We passed very well in our institutions where we're working. I'm currently working in Mapulani Hospital. Our doctors are quite happy with us. Some say we're the best interns they've ever had. Goes to show that the effort that they put in here to establish a medical school paid off very well. Khethekanyo ya mishonga afha Yunivesithi ya Limpopo. Zwino vha na matshudeni a paḓaho maḓana maṋa vhane vha vha kha level dzo yaho nga u fhambana kha buḓo ḽa zwa mishonga. We have increased the number of specialists that are appointed. Mind you, if there is a medical school, most people would like to go and work there. Most specialists would like to go and work there. So as a result, we are increasing the number. We are also, by the way, also training specialists in various fields. Who will be, some of them will be graduating on Saturday. So in that way, we are really doing okay. Matshudeni vha guda zwa vhuongi, u ḓivha nga ha muhumbulo, khathihi na saintsi ya zwa vhulimi. Navho vha vha tshipida tsha vhe vha ṱhaphudza pfunzo dzavho, vha ambara magaweni a pfunzo namusi.